पूण आतां कितले एरियान सुमार लायला सर? लाईट एरियाना फ्रॉम तुगेले बेतालबाटी, कोलवा, बेनावलीम, ओल्ली, करमणा, वार्का, वेल्ली, काणकोण, कुंकळे, सांगे. फॉल्ट कितें फॉल्ट तेंचे 220 लायनी कितें तरी फॉल्ट आसा. फ्रॉम कर्नाटका टू शेल्डे एंड फ्रॉम पोंडा टू शेल्डे. आमकां कुंकळे सप्लाय ना. सेम फॉल्टा लागून न्हू? हय कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा सप्लाय फेल जाता. लायट मेन गेल्या इनकमींग फेल जाल्या. कर्नाटकाचे आनी MSCB आसा पळय महाराष्ट्राची दोनूय फेल आसा ओके. शेल्ड्याच्यान. We will have to waste all our perishable items in the fridge because everyone is going to bear losses. There might be many who don't say anything, there might be many who come out and say many things. But I call on this government, observe this day as a black day and of power supply to the state and bad performance in supply to the consumers. And grant immediate relief of discounted bills for the losses borne by the people of Goa, of South Goa this day. Today, the losses will be from commercial activities to local domestic use. Several people will be losing all their perishable items stored in their fridges. Last 3 days जाले डेली लायट वयता येता बट आमगेले कोण MLAs न्हू कोणाकू फरक पडना. बट आम कितू सफर जाता तें कोणाकू पडोन गेलें ना. आयज चोय देंपराचेर 2 लायट गेलोली पूण कोण हांव सबस्टेशना येवन बोवाड मारीत आहा पूण कोण MLA ना सरपंच ना कोणाकू पडोन गेलें ना लोकांचें.